Okay, it's recording now. Yep. За сайн байцгаана уу миний Монгол найз нараа. Энд би одоо Үг найрамдах Солонгос улсын Ансан хотын гэгэн Софи сүмд байна. Энэ бол манай найз, Солонгос найз, энэ католик шашинт байна. Одоо энэ гэгэн Мариад залбирч байна. Их эзэн Есүс Христийн ээжд залбирч байна. 제가 밑에서 내주신 모자의 인형으로 품에 안아주시고 오늘 유황과도 Hey, John. Yeah, please announce that you're Orthodox friend. Байна одоо ингээл үнэн алдар би болохоор үнэн алдартны шашинт байхгүй юу. Тэг би чинь энэ католик шашны сүм сонирхож байна бид хоёр. Тэг энэ бол гэгэн Мариагийн хөшөө байна. Энэ болохоор Ансаны том гихчтэй нэг Ансаны католик сүм байна. Come bro. Okay. Хамах. Тий. Бахлах. Зүгээр. My bag is Sicily real item, not copy. Yeah. Yeah, introduce that. За энэ болохоор Есүс Христ байна, Бурхны хүү байна. Энэ болохоор загалмай байна, энэ католик шашны сүмд байна бид хоёр. Одоо энэ их гоё сүм байдаг байна. Тэгээд энэ дотор загалмай тэрэнд байдаг байна. Here come. Look, there's a crucifix here. Hey bro. Come on, bro. Psalm chapter 85 verse 9 said, Lord, wanna say your chaplain and your church, if you were faithful, I wanna give you real peace. Yes, amen. And Matthew chapter 11 verse 28, if you have a big and strength reward that have come to me, will you rest? Yeah, amen. За одоо бид хоёр ингээд шүтлэгийн өрөөнд рүү явж байна. Yes, I felt that their enthusiasm is downgrade. Okay. That water means holy water. Holy water. За энэ болохоор чинь ариун ус байна. Ариун ус. Take a video me. I will do that. Yes. Oh Lord, from this holy water, wash our sin and drive off Satan and sexual desire or other food, enough food. Yes, please lead us. So, have a kingdom of heavens. I need that. Okay, see that? Yeah. Amen. Amen. Yes, I introduced that. За энэ болохоор ингээ
шүтлэгхийн хүмүүсүүд энд католик шүтлэгтэй хүмүүсүүд энд орж сууж мууж залбирдаг байна. Энд болохоор энэ дандаа энэ гигантнуудын зургнууд байна. Энд бас ингэ дуулж муулж ярьдаг байна. Энд Сан Мартин лам ширээ байна. Энд Есүс Христ өөрөө байна. Бурхны хүү. Энэ загалмайдаар цовлуулсан байна. He is Jesus Christ. Yes. I wanna I wanna see my dance for Jesus Christ. To see the praise, bro. Yeah, bro. For peace. Yeah. For Pope Leo. Yeah. Yeah. And Saint John.